Katika juma hili tumekuwa tukiangazia wapendwa wetu ambao wamepoteza maisha yao na wale ambao wamepoteza marafiki zao. Kwanza ningependa kukushukuru kwa sababu umesimama pamoja nasi na ukasimama pamoja na wenzako wakati wanapoomboleza. Sasa nakukaribisha tena katika juma hili katika mpangilio unaojulikana kama Anza na Bwana, lakini siku ya leo nataka kuachilia muziki. Ndugu mpendwa, usiende mbali kwa sababu ndani ya AGR Live abacusglobalradio.com tunakuletea vipindi murwa kabisa, na sasa hivi ni Anza na Bwana, yani Morning Glory, ambapo unakutana kila siku ya juma kuanzia hapo saa 4 kamili Marekani ya kati hadi saa 7:30 ya usiku ndani ya Abacus Global Radio. Kutana nami Orina Otili kila siku ya juma ndani ya AGR ili tuweze kuanza na Bwana tunapoomba asubuhi, tunapoweka majira ya asubuhi, yani Morning Glory na Orina Otili kila siku ya juma. Basi usiende mbali, endelea kubarikiwa ndani ya abacusglobalradio.com.